ҳазор раҳмат барои дастгиритон. иншааллоҳ пага рӯзи 31 бегаи панҷшанбе расо соати 5:00 регистратсиямон дар аэропорти шаҳри душанбе сар мешавад. соати 7:30 самолёт мепара иншааллоҳ. соати 9:00 Москва, яъне 9:00 Москва, 11 Тоҷикистон мешавад. дар аэропорти Домодедови Москва мешавем. дӯстони азиз, иншааллоҳ бародарони мехостанд кори хайр кунанд, дастгирӣ кунанд. ана ҳамин рӯз фаро расид, барои кори хайр рафтесем, барои сиёнка, барои нафарое рафтесем ки дар онҷа дармондану ба кӯмаки ҳар яки мову шумо ниёз доранд. дӯстони азиз, ҳаст модаро, ҳаст падаро, ҳаст занҳое ки азоб мекашанд. мехоҳам ки аз дарди дили янамон то чанд қайра метавонам кӯмак расонам бо дастгирии шумо. ман якум бора Москва мерам, ягон ҷоша намедонам. дӯстони азиз, иншааллоҳ нафарон соҳибкорон, нафароне ки дастшон мерасанд, агар битонанд дастгирӣ кунанд, беҳтарин кор мешавад. иншааллоҳ пага расо соати 9:00 Москва дар аэропорти Домодедови худи Москва мешавем. дӯстони азиз, ҳатман нафароне ки мехоҳанд ки ҳамроҳи мо тамос бибироянд ё ба пешвозгирӣ биён, ба дидорбинӣ биёнд, номерои ман 95 33 64 42. дӯстони азиз, ин кора дар сарҷамъи ҳар яки мо шумо мекунем. дӯстони азиз, барои он ки дар Москва ҳам хоҳаро, апо, бародарои мо бениҳоят ниёзманд бисёранд. ҳаст нафароне ки дастшон мерасанд, намедонанд. ман бисёр данё дорам ва нафароне ки ҳамин хел муҳтоҷанд дар ватсапи ма бинависанд. иншааллоҳ меёд то чене зурас ма кӯшиш мекунам ки саҳми хидмат бигзорам бо дастгирии шумо бародарони азиз. ман якум бор худ Москва мерам, намедонам чӣ гапай, чӣ хелай. дӯстони азиз, лек ҳамаша ма бо дастгирии шумо бародаронам, бо дастгирии шумо боварӣ комил дорам ки ҳамаи шумо дар аэропорти шаҳри вай Домодедови Москва мара интизор мешавем. меем ба дидорбинии кора сарҷам мекунем, чунки мо мардуми баномуси тоҷикем. касоне ки омада наметонем, ҳазор раҳмати калон. пага расо соати 9:00 дар аэропорти Домодедови Москва мешавам. соати 5:30 регистратсия дар Тоҷикистон сар мешавад. соати 7:30 палётай. ма боварӣ комил дорам ҳамаи шумо дастгирӣ мекунем. дӯстони азиз, дӯстони қадрдони ма, модар занг зад гирья кард, падар занг зад гирья кард. аз аҳоли акаи Хайриддинам бохабар мешавем. дӯстони азиз, ки акаи Хайриддин покиза уже тамом кардагиай. ҳамаша ма барои шумо пешниҳод мекунам, фақат шумо бояд дастгирӣ кунен, дастгирӣ кунен. иншааллоҳ беҳтарин мешавад. номерои ман 95 33 64 42. ҳозина ман номерои ҳанҷа даменависам. эҳсон, эҳсон, ҳамон номерои мара закрипид ки ҳозина шогирд номерои мара закрипид мекуна. ҳама каса дастгирӣ мекунем. ина алҳамдулиллоҳ рафтем, загра нагирифтем. ҳазор раҳмат барои нафароне ки дастгирӣ кардаги. ина билет ҳам гирифтем. иншааллоҳ ки пага парвоз дорем. пага соати 5:30 дар аэропорти шаҳри душанбе мешавем. гуфтан Москва хинакай, лек мо бародароне дорем ки дили гарм доранд. ҳаст нафароне ки ман боварӣ комил дорам ки дастгирӣ мекунанд. ман эҷада дасти холӣ меом. дӯстони азиз, ягона умеди ман шумоен ва иншааллоҳ боварӣ комил дорам ки шумо дастгирӣ мекунен. шумо ҳамаша ба ман ишон метаҳен. чизе ки бошад дар якҷоягӣ ҳама каса ку якҷо, иншааллоҳ ки бисёр проблемаҳоро ҳал мекунем. 511 нафар дар эфирем. ҳама касаи алайкиро бизанем то ки дигарҳо ҳам бидроянд бинанд. беҳтарин мешавад. кадом рейс қати мебиёяд ка рейси ма Сомон Айр. ҳозина Сомон Айр рейси регистратсия рӯзи 31 март соати 17:00 регистратсия сар мешудай. рейс ҳози бес рейс дар куҷо нест агесане Зиёев Раҳим. ҳози бес ман рейс шабинам Зиёев Раҳим душанбе бахтоне ки рейсша намедонам дар ҷоя кае ки соати 17:00 ба вақти бега 17:00 дар Тоҷикистон регистратсияш сар мешавад. Сомон Айр, дӯстони азиз, 17:00 сар шава 19:30 самолёт мепара. 2.5 соат регистратсия, 19:30 самолёт мепара. ба фикри Москва да 3 соат, 3.5 соат ҳам ҳаминқадар мешавем. Москва да 3.5 соат ҳамхелда иншааллоҳ Москва да мешавем. билета 4600 сомон гирифтем. 4600 сомон. 4600 сомон билета гирифтем. маршрут ози безина матраб иншааллоҳ боварӣ комил дорам. ҳама каса дастгирӣ мекунем, беҳтарин мешавад.
салом алейкум. ҳозир ба ҳар як суоли шумо посух мегардонем. касоне ки ягон хоҳиш дархост дошта бошанд, ватсап 05336442 нависен дӯстони азиз. иншаалло беҳтарин мешавад ва мубораки кор чие ки рӯзи ҷумъа мо дар Москва мешавем. аввалин рӯзи рамазона иншаалло мо дар Москва мегзаронем. аллоҳ меҳрабон худованд қабул кунад, беҳтарин мешавад. бо дар моҳи шарифи рамазон кори хайр дастгирӣ кардан и бо беҳтарини беҳтарин дӯстони азиз. салом акай раҳим ва алайкум ассалом. салом алейкум. салом брат бигил ака ҳазор раҳмат. салом алейкум бародар, худо нигоҳбон ҳазор ширина. салом ака кадом рейс мебиёӣ? ғарибача рейс соати 17:00 Сомон Айр сар мешава. уҷа намедонам соати чанда мешава. 7:30 палиёда ҳамун соати 9 дар Москва бояд шем. ҳамин рейси 41:30-32:83 ба фикрам. ака чӣ да меои Москва? ишқи ноком барои дастгирӣ кардан, барои якда кор, барои акай хайриден, барои нафароне ки ниёзманданд. ман якум бора рафтисам, мехоҳам ки каме боша сами худро бо дастгирӣ ҳаст нафарони соҳибкор, нафарое ки дасти кӯмак мехоҳанд дароз кунанд, лек одами боваринок надоранд. дӯстони азиз, иншаалло мо боварӣ комил дорам ки дастгирӣ мекунам. ассалому алайкум. салом. телефон номеротанна ватсап тароӣ кунем. номеро ватсап мана 05336442. дӯстони азиз, мерем акай раҳим хуш омадин ака. ҳазор омад боши брат. оли пага бо рейса аниқ мекунем аэропорта соати 4:16:00 ба вақти Тоҷикистон, ба вақти шумо соати 14:00 мешавад. бо вай мекунем, эфир мекунем дар аэропорт. ҳазор раҳмат. салом алейкум раҳматуллоҳ. ассалому алейкум. туғрия биё акадом рейса ака. ғарибача хуш омадӣ ба шаҳри ғарибо. ҳазор раҳмат дӯстони азиз. ҳозир ба ҳамаи комментарҳои шумо ответ метавам. баъд якда чизи бисёр муҳим барои шумо ҳастен. ашоти акаи хайриддин ва ду нафаре ки ай федератсияи Россия бисёри баъд муроҷиат карданд. иқачкри биёрен ҳатман чӣ бане иншаалло меорем. салом бародар раҳим, худо роҳи сафеда тия умин. бачаи акай Абдулло дар Ҳиндустон буд, оператсияи дигар навор набуромад. ҳозир ман ягон маълумот надорам ака. занг мезанам та биё ждат мекунем. Абдулло ҳазор раҳмат калон. дӯстони азиз, ман ҳамата аэропорта интизорам. аэропортам навор мекунем ки чӣ хел мардами ғариб омадан пешвоз гирифтан, дастгирӣ кардан. ҳамаш иншааллоҳ ки и ба номус будани мардами тоҷик ешон мета. дӯстони азиз, ма як блогер мисли шумо, як одами хоксор, як одами азобда, як одами қишлоқ, як одаме ки дар дуруни гов мол калон шудагиам. лек баъзе миллатҳо мебинам меҳрубонии моро бояд бигӯянд ки раҳмат аҳсан ба чунин миллате ки якдигарда иттифоқанд. шери тоҷик ҳазор раҳмат. иншаалло додари азиз номеро закрепит кун, зангд мезанем. номерома закрепит кун. ҳозир ина салом ака, чӣ ба дига прикол накардесен? дӯстони азиз, ака кардем, вақташда кардеме ки иш соҳара гирифтем. иншаалло ҳар як кас бояд оқибатша фикр кунам. ака на дуромадам чӣ гап боша ки Россия меен? дӯстони азиз, иншаалло Россия гуфтам ки барои кори хайра ҳама касо сабр кунем. ман комментариятона бихонам. 574 нафар я лайкира бизанем, дигарон ам дора. шояд ягон саховатманд, ягон соҳибкори боша ки сами хича дар Москва бигзора. ҳарчанд ки мо кӯмаки калон карда натонем, метонем ки як озиқа як хука ба одамое ки ниёзманданд кор надоранд ташкил кунем. дӯстони азиз, илтимос метонем ки одамое ки пайдо шаванд, мошин қати ҳаст нафарое ки надоранд, як рӯза ду рӯза рӯғанай аммо макарон шай бринча я чиша барем. дӯстони азиз, и ҳама бо дастгири якдигар мешава. шояд дасти ту мераса, бародар мехоҳӣ ки ҳамин кори хайра дар моҳи шарифи рамазон кунӣ, ҳаст нафарои ниёзманд. ҳазор раҳмат. мара намебарем? мебарем. ҷамшед Абдуллоев. о ака ҷамшедҷон, ту хуни ҷигари мо тра гуфте мебарем. хай мутаассифона камтар кору боли ҷада биши буромад. ҳатман бачаҳои ғариб да чикри мерон 4 соат дар ховам меоя. бо чӣ ба Москва равон шидӣ? маем Шамсиддин ака Москва барои чӣ мерай? Самардин Исмоилов гуфтам ку барои дастгирӣ кардан. мара намебарем. салом алейкум братан. омин. аммо билета нишон те ай пеш раҳимҷон. ака билета серияша ишон додан дар тур нест дар рӯи камера ака. ана як кас Абдулло нависа ки 4 соата 15 минут палиёд. значи соати 19:30 самолёт ай Тоҷикистон мепара. пага бо ма пеш ай палиёд кардан эфир мекунам. уҷада бародароно айҷа Тоҷикистонам бисёр нафаро миян. иншаалло
ما هر یک کسی که در قنات ما باید مردم بفهمه که هر یک انسان با دوست با رفیق با برادران خیرخواه یک جای. ما اینجا با پیشنهاد میکنم برادران همشه تو رفتن همشه فقط شما دستگیری کنین همش میشه. برای چی میگم انشالله ما پیش اکای خیریدین میرم. کسانی که میخواین رفتن با میریم دوستان عزیز. ما راه رو را نمیدونم نه که خیلی یاد میگیریم انشالله. تنجی که تنجی تیندکه با پیش بلیت چند سوم بلیت 1600 سوم گرفتم 3 روز پیش. بیا اکا خوش اومدی به شهری غریبا. خداوند همه را نگهبان باشه. انسان باید یگان وقت نگه که غریبی خیر غریبی و خیر دنیا چرخ فلک هر یک کس میره و میاد. تنجی باشه سفر برای اکای رحیم خدمت مسکو در کوارتیرا استریچت چکنیم. امینت جلیلова هزار رحمت. نام مادر شما قدر دل گرده کرده نیستین. هزار رحمت میندارم. هزار رحمت. اینم قدر گپ شما از زمین تو آسمون مینداره. ما انشالله که سخن کردین من میندارم. اومدن توندم هزار رحمت نیومدن توندم هزار رحمت. ریسا در بلیت تو میدونی ریسا در کجاشون نیستم؟ نه ها؟ نه ریس چی میدونی؟ نول سی 92 نمانه همین ریس اون نول سی 92 پگه انیخ میگم ریس که برادرها افیر میشوه انشالله. سلام علیکم چی با میرای؟ میرای نمیبرین ما را نمیبرین. جمشید جان بیا تو دم پگه بلیت بگیریم بریم. همون نومیرای من را زکریپیت که بگو. دوستان عزیز نومیرای من کامنتر ده زکریپیت کردگی ای بدرویم بینین که کامنتر ده زکریپیت کردگی بینین. دوستان عزیز در واتساپ نویسین اکای رحیم نومیراتون نومی گفتین برای چی میگین اکا روی سفید پیسرچه پیسر جان خداوند هزار رحمت. سلام علیکم نور بودرو میرسونیم. هزار رحمت. بیان رسیت دیده توبه میکنین مردم غریب یوردم گویرا. بیان رسیه را دیده توبه میکنین. من میدونم برادر جان من میدونم یگان کس ما مجبور نکردم من نکنم همه چیزا یک مدت توجی که کسگر ببره نمیگه که شما چه خیلی ملتین چیزی که ما دست مونیه میکنیم مایلش تو زور نمیرسه یک کمیتر بون دستگیری که هست نفری که سوم داره میخواد دستگیری کنه. دوستی عزیز ما فکر اترا میفهمونه که فکر همه یک نیسته که برادر بله چند سومه که توجیکستان ریسوش 201 اینه یک کس نیسته رسول نورالیف ریسوش 201 دوشنبه اینجا در تنیسگی 3201 31 مارت ریسش اینه 201 یک که نویسته ریسی 201 هزو مسکو میرای بوم میرای توجیکستان میرای با توجیکستان این اکا مگه اکا کدام شهر میپری دامادیدوف دوستان عزیز دامادیدوف ایرپورت دامادیدوف میپرم مسکو هم دامادیدوف مسکو خودش داره مسکو خودش دامادیدوف در مسکو رنگی گودا کش دیم دیگه نمیدونه دامادیدوف کجاست مسکوش کجا دامادیدوف هم مسکو خودش ان شاء الله میپریم. السلام علیکم برادر از همین بی نهایت کارهای خوب همه با پیش هزار رحمت به هر یکی شما. از ما یک چیز بخونم ما را نمیبری خوش اومدین که اومدین سراز پاتین کن جلیل میربای برادر ما گوستی میام ما پاتین چخل میکنم مهمونی مقصد اوجا دما میام ایپای کارو برو میشم. سلام علیکم که حیاتی درس این خیلی برادران عزیز که ان شاء الله نفرانی هست با مورم دستگیری میکنن در اونجا گشنه و تشنه مونا میمونن ما کارکنی نمیم برای کمک به دیگر مردم رسوندن با اپا با خواهرای خودمون ان شاء الله ما باوری دارم هست نفرایی که با ما خور و زور شدن نمیمونن هیچ وقتی گپ نگیم برای کار کردن کاری ما برای انم خدمت خلق کارای مثل شما برای زندگی مهنت میکنین ما هم همین کارم در مهنت میکنم که زندگی ما پیش برم یک از با واسطه ما صاحب یک بردن نوشه دوستان عزیز این یگان جای پنهانیش نیست تا حاضر ما زندگی ما روی یوتیوب بردم با میگم هیچ پراسموتر دستگیری ندارن که الحمدلله برادرام ما را دستگیری میکنن ما ای زمین تو اسمون میندارم 1000 روبل میپرتین 100 روبل میپرتین 50 روبل میپرتین خداوند امی
50 100 شونه 1000 میلیون کنه. من میندارم همونجا هم باوری کامل دارم که با مرا دستگیری میکنن، همیشه برای من بسه که در برم هستن. اینا نمره من ذکر پیت کردگی دوستان عزیز، موندگی اینا چیزی که باشه با چی کنیم هم تلفن نمره خدا قوت یاد با همراهی سفید اکای خدا نشون ای هزار ایرپورت که کجا میفروی دماده دف. سلام علیکم. بین خالی غریبو را دیگه اینا نمره موجه ذکر پیت کردگی. سلام علیکم رحیم روی سفید هزار آمد دوستان عزیز. اول اکای خریدیم بعد چی دگی اول اکای خریدیم بعد چی دگی در حقش دعا میکنیم. لیک وجود هست چندی نفرون ما یک مقصد داریم. اگر که یگان صاحبکارو پیدا شوه یک دو ایده داریم در روسیه کشیدنه که پیدا نشوه تو چینه که اروبایخمون از زورمون میرسه تو هم را میکشیم. اگر پیدا شوه یک دو ایده داریم خیلی انشاءالله که همه را من در افیر گفته نمیتونم. میخوام که یک دو سورپرایز به هر یکی شما شوه فقط میبینین بعد در حقمون دعا میکنه یا گپی خوب میگن بعد میگن خداوند خودش با پاچوهای میبینه همشه. ها مسکو مازیسان رحیم با شما دوستم میندار هزار همه شیر بچه میندارم اکا یگون کار داشتین من نو در آمدم نفهمیدم. هوا عبدالجبار میرزا اینا سلام علیکم چی بکنم ایتر مرا نمیخواه اینا گوش کردیسم. سلام اکا نیمه گپ بولیادین سلام اکا نیمه گپ بولیادی ازبکی خطی چی میشوه اکا ازبکی خطی چی میشوه سلام اکا نیمه گپ بولیادی چی گپ شده ایستای میگه نیمه گپ بولیادی نه نیمه گپ بولیادی چی گپ شده ایستای بگو مسکو میم چی خیلی میشوه من مسکو نه کتیامان کتیاپان مسکو میرم. رحیم سوزی خوبی بیاریم قرود بیاریم گاو نه شیرای نر حتما میاریم بسیار چیز میاریم. لیک در ایرپورت حتما کلچه و چاگی را بیاره چه کلچه و چاگی گرفتگیم ایرپورت است 3-4 کلچه را تقسیم میکنیم برای مردم غریب میگن که یک گازی بگیرین کو انشالله 3-4 کلچه را تقسیم میکنیم برای برادران و برای که نون گرم تاجیکی را بوش کشیدن خودش بس حالی کو خوردن روش بسترکت. اینا همتون ده انشاءالله پگان این خیلی میارم همتون ده نرسه اینم خیلی مشکنه یا بریده میخرین انشاءالله بواری کمیل دارم. اینا دستی مادری شیری گووی علفی بهاری چکری سری که همه چی را داره. اینا این بوش میکشی خودش بس اینا پشت نگاه که رنگی خریده اینا انشاءالله میارم تون وزقتی میخرین. سلام اکا تو بعد روسی را میدونی؟ ما روسی را الحمدلله تاجیکی خدمازی خشون نمیدونم روسی را یاد میگیریم. نخواه اکا همین قدر آدم به روسی را نمیدونه و میره و کار میکنه نخواه ما در قدی رحمونیم. سلام علیکم رنجان تنجی سازید تنجی شد اکای خریدیم خوش به حالت برادران در فکری آخرت باشی الله دنیا و آخرت آباد کنه. هزار آمد براک شوه یا افیر رو تازه نشان دادی سای هزار آمد یکم برای میوی برد ها یکم برای اکا جانو میو هزار آمد دوستان عزیز ما بخدا قسم نمیدونم که شما را دیگه چی خیلی جوابتون ما اوجه همه شما اینه بلیت چند 1600 کجا میپری دماده دف چند بلیت 4600 سومون اکا 4600 بلیت چند سومون گفتی اما گفتگی تایی زنده باشی ماه شریف رمضان مبارک به همتون با شما مبارک برادر عزیز. سلام علیکم اکای رحیم خداوند نگهبان باشه. هزار همه دوستان عزیز کسانی که کانال را نو اومدگین ابونه شین پگه با ایرپورت فیر میشوه انشاءالله. فرهمند کرمو
رحیم جان بچم بیا خانه خودم در مهمان شو بچم حتما انشاءالله دوستان عزیز من یک چی تصمیم گرفتم که انشاءالله رمضان در همراه دوستا و برادران هر یک فطر روزدار همراه آنان برادران که دعوتی میکنن بسیار نفرا کردگان من همراه هر یک همو میگذرونم با صحبت میکنم بهترین کار انمی میشوه من انشاءالله قطعی کارکنی برفم یکم قطعی انمو استرویکچی هم یکم همش کوشش میکنم که بسیارتر همراه دوستا همراه برادران که صدقا مرا قدر میکنن همراه همو باشم دوستان عزیز چیزی که ای تحت دل میبره او دیگر ای اکی رحیم کسایی سلام اینجا گپ نیست قربانی گبون موشه هزار رحمت دوستان عزیز ما ای هر یکی شما می ندارم هزار رحمت کف کلان اکجان ای ما یک کف دعا الهی الهی دای دوشنبه 4800 سومون یکم اپریل دای 4600 سومون گرفتم ما 3-4 روز پیش بوده که اگر این ویزا محکم کردین ادوکات قیمت میگن یادم کنم ای سمونچی تو بولشوی که کمی رکنی پارت این روحی سفید انشالله رحیم جان کجای باشین دوگوتون هستیم از رحم جسور جان عباس سلام علیکم سوزی خوبی اکا فرخور اکن نمیرای رحیم چی؟ سلام اکا سوزی خوبی ما فرخور اکن نمیره رحیما چی در میوی؟ سلام علیکم سلام شما بخیر دوستان عزیز یگان کس در یگان ملک بیگانه نه توقع میمونه نه هیچی به کدام خاطر دوستان عزیز عذاب میکشه همه عذاب میکشه ما میخوام که با همه چیز بیام با چشمای خودم ببینم میگن مسکو خیلی و خیلی ما این چیزا شنیده بودم تو حاضر ندیده بودم تو چیزا که عذاب کشیدگی نباشی نمیفهمی بنو میخدو قسم من روی راست گام میزنم با همین خاطر میخوام بیام با بفهمم که بسیارتر خوبه دوستان عزیز این دنیا رو نگاه کنین یگان انسان دیگه تا 50 عمر ندیده سای باید ما کاری کنیم که با یک از خوبیمون اگر که خوبیمون هم نسا بعدیمون هم نرسه انشاءالله که بهترین میشه یگان با که نداره خیلی میبینیم با یک جهان بینی واسه میشه کاری بیزیم نیست کو با خوبه بهترین با همراه شما بسیارتون شناس میشم میبینم با یک دیگر قطعی صحبت میکنیم شاید بسیار نفرات آرزو داشته باشن که همراه ما بشینن ما آرزو دارم که همراه شما بشینم و درد دل کنم صحبت کنم همراه شما در ملک بیگانه صحبت کنم که ملت تاجیک ما در دیگر ملک هست مهنت میکنه زندگی حلال میکنه بسیار چیزا رو میخوام که همراه شما ما صحبت کنم دوستان عزیز پروسه قرصه یک طرف نمیشه و هر دو طرف ما باید همه وقت اتفاق باشیم دستگیری کنیم دوستان عزیز هیچ کس در ملک غریبی جون یا تطرح سفید که چون روزا میستی خدمت کرونا توری بگیرم میستم روی سفید اوه وطن میمروشه بله وطن اکر این قزاقستان بیا انشاءالله نوبت قزاقستان همه شواز ایجاش بریم سلام بچه کی سلام علیکم اکر این سلام زنده باشی روی سفید اکا جان بیا خانه خدم مهمونیت میکنم انشاءالله سمیر 86 انشاءالله ما همه شما رواری دارم دوستان عزیز همین قدر میگن می ندارم از هر یک شما که برادر تاجیک من میگه که بیا خانه خودم در ملک بیگانه خداوند صفی چنین برادرها را زیاد کنه هرچند که من نرم یا دعوت هم نکنه که در انا می پرامو افیر گفته یک دلگرمی ای نوشته که اکرم توجیک دستگیر نکنیم دیگر چی کنیم که ما حفیظان قرآن دوگوی شما هستیم عبدالرحمن سفر و هزار همه دوستان عزیز خداوند همین در حقم دعا کنین انشاءالله پگه پلیا دارم اگر که یگان ترنج آنده باشم یگان گپی خطا گفته باشم عذر زیاد دوستان عزیز بنده بکم بودی نمیشوه شاید یگان وقت یگان دغل گفته باشم یگان سخنی خطا گفته باشم گپ یگان تا نگرفته باشم اسپید نکرده باشم عذر زیاد دوستان عزیز باید شما مرا فهمین انشاءالله که همه جی با روزگی الله مهربان میشوه چیزی را که تونستیم کردیم چیزی را که نتونستیم کوشش میکنیم بکنیم چیزی را که ایمو یگان کمبودی گذاشت باشه باز یک بار دیگه عذر دوستان عزیز ما پروسه خواستم همراه شما یک افیر کنم بگم که پیام ما میام در ملک غریبی با کدام خاطر که بینم احوال شما را صحبت کنم همش انشاءالله نظم میشه فقط در حق من دعا کنین بهترین چیز همه دوستان عزیز با پیام اومدم
حتما میبینیم نمره ماندگی واتساپ در کسانی اگر سخن داشته باشند نویسن. خداوند نگهبان هر یک ما و شما. خیر دوستان عزیز، پگر است ساعت 16 با وقت تاجیکستان، با وقت مسکو ساعت 14:00 با افیر در ایرپورت بکنیم. ساعت های 16:04-5 بگه انشاءالله پیش ایپالیات با افیر میکنم، همراه شما صحبت میکنم. دوستان عزیز، سلام همه مادرها را ای تاجیکستان، سلام هر یک پدرها را، سلام هر یک مظلوم را، سلام هر یک معیوب را به هر یک شما میارم. برادران غریب که خداوند هیچگاه دستی کم نبینین. امروز رحیم برادر شما فقط دربار شما میشود. خداوند نگهبان هر یک ما و شما. هزار رحمت برای دستگیریتان. سپاس زیاد به هر یک شما. خیر دوستان عزیز. بچه 600